Kasing Voice of the People Party kala ajing mot yu menteri ketanat puli puthi ke jala urakam e sangma baka sorkar kade ban betha shabaro ke jaka puli ha jala ban pediang kelas dak bashim ki mark na gajing pass jungki samla puli ha kelas 12 om dak bapet na ke examen common entrance university test ha bakran ta kasngi udokhat ke media cell ke VPP u Dr. Rusivan Shangplyang ula ong balapan sengo ya gajing e ki samla puli ha menteri hak bakaladan ke jingkul mar ki samla pulie khamtam kitu ki baklem yo alat banyale ya ka CUET nagalian ka parti kala kren shai ha menteri baka sarkar ka deban ai ka jing betha shabaro ki jaka pulie hak jala bakin pediang kelas dak bashim ki mak bagi samla pulie ki yo hak kelas 12 khnang bakitu ki bayale bat ki bom yo banyale ya ka CUET ru kin yo pediang kelas te kumbangi lapan pau bat ngila dawa hadian mengi tu jing huri hurah hani exam CET joki undergraduates ke belalong menangani tayo beladep te nakalian juga Voice of the People Party mentakas ni ke arah praterik jong benai mi arja arusau layo bani kendu ya menteri padipet ya ketan puli putih berakam ya ke sama bani yo berpersengau ya ya jing bagi kena jongi le kendu kitu ki kena ki bele ke exam CET bat kumjuru kitu ki kena ke beladu bani le ya ke exam te kalau ke basnusi bani bana kalian juga state government ru hadu mata kampat le ai nakalian juga parti nimla suban up bagi nalit banyak kedu bat hakani kecing le nilayo ru ban pensengau hu ya kecing jong kitu ki kena ke pemio ye le SUT bat ka admission juki ke baraya mata ko college nama oi nitip ba kitu ki college ki bala penya sai admission tambah bon ki mi pa ki kena kila tap dak pisang marbalai kim su thu tha wi ta ji ya jong ta admission mar papri ki babon hi na ki bladu ni le exam city kila bo ki ha ji do kata ta tenak ta kada nak le ka parti ngila pen ga shai so menteri bakani kadang kakam ka bakaki bola dei belai ai halor kan kakam bak sarkar lari ben ki ptha ki college beton bro ki tela makin penbiang ni ka admission makin sim profesional rim yang perung kena ki college da ka marks lan percentage ke bakio ke class 12 bakani ka di banlong nak ta bakhot ki college bat khnang ba kitu ki badu penyo ya ka badu penile ka suiti ru kinyo admission lang bat ki bayele ya ka ru kinyo admission lang te nakalian ju menteri badipe ya tetap le buti ula kular ba unpe ya kene ka kam bat nila banjur ba un simkhia bat le penkloino ya ke ba udah berle dan nakalian parti ngi sepe ke menja hari ni kesini berman